Dobu ba dognata phokele titua a so mo tikba Mutraw boko aderki takasolo tigna kuba o kya email weda KNU Mutraw News ni lo with asu okodogna bariki tablu Dini badani tadik solo tiki Mutraw karibu KNU Mutraw tak solo Mutraw kisi kudo kilo kisi kini Mutraw kari tiki ya kuapu koplo pe timo surut pahuedo sekatara weda tadi siguwe polo ho tadi sekatara ta komunide le sekatara kini lo letane ho betinya balala Mutraw kisi ya ta kilo kisi kini ni kinyadok le tuple timo do kene le tiki ya sito phola Turu panila kawda pio tipe duelo kosa teni de blo penari de sigo kosogoto dopetinya bale pio tibado we kigani lo dine to le luto kosa go pu pela Mutraw kisi to kiro kisi kini ni nari de siso to nyori lo tu pletimlo ni lo kawda we pio ti hewa klitu tuglo de blo do petinya bale pio ti we de gani lo Anani magdo phela Mutraw kisi kuto kiro kisi kini ni desiki na te sim kila sagdo nyonogli na tuple tumudo nilo khagdo we yatu hemo pu tuglo blo toptinya bal yatu tiurgani lo akho phela me kisi ero kisi kuto ni tadike thawe do we te blo phoko tinya bal yatu ti khiga do bado khigani lo Di tadi separate dia phola tu kenyodok lida tuple tumudo tekapa tabado bathi to bawani lo di ne tu khoplo tadi ke thot dia phola tu pyetu tpha has khasi kodale koboyu thobole tu ki ye Mutraw kore puni lo taksadi ni miwada Mutraw kore wabada thu thopa flawate ni batini le daike thota do mata tirpani lo Dini tak solo budino kodona pome pelo mau kodona dapo kode bam thabut ki dapu domalo